watumishi baba tumika mbele, baba tumika mbenevola. Sasa ile kumbe roho potevu ifanye nini? Ifike kiwango cha kuokoka. Ule alitumika na hata alipokutana na magumu akasema Mungu, hata ninasema ninakuwa mtumishi wako, ninapenda kwanza kwenye nitaenda mwema tubakusikie na bakurudilie. Ule sema jenga imani yake juu nani? Juu ya Mungu, kumchilikiza na kwenda kusikilizisha watu wake. Na mwingine anasema no, mimi kuingia mpastori mtumishi, inaomba kule bapenda nivalishe mzuri, banikulishe mzuri, na kule nijenge nyumba ghorofa iliyo nzuri. Mwate niwaulize, huyu mtumishi anapokutana na shida kwenye kazi kama upepo utamchukua, kama hata akikosa mali kule, huyu wa kwanza mwenye anatumika benevola, pepo utamwangusha. Huyu mwenye aliingia mpastorale mtumishi wenyewe kwamo hapa, anapoenda kosa kule mali, atadumu. Alijenga juu ya nini? Juu ya na Biblia wana kusema ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wa nani na haki, na vyote vitafanya nini? Vitaongezwa. Kuna wengine wamejenga nyumba yao, kama ni dada anajenga nyumba yake, inaomba ni ole wake na patron boss, ndio wa masiku hizi anaanza kaangalia kwao na bwana yake ule sheria tu leo, sheria mambo sheri anaanza angalia kwao, akose babake nikabebe pia bwana yake nani babake bwana yake nikabebe anaendea kumali. Na wakati atakapofika mfuaye wanaenda ile kosa ile mali, atadumu ndani ya fayelo bila atadumu. Alijenga juu ya nini? Unyumba juu ya nini? Juu ya mchana. Unyumba juu ya maji. Mwingine iko kijana anao msichana, sababu ya urembo tu, sura. Wanasema kule kwetu bakona emba kwa mwanya hatula ke. Anaoa tu juu ya mwanya. Mara nyingine ugonjwa utakuya inatosha meno yote. Kimi na kwa unyumba kule mtaendelea. Atakapokuwa naona mwingine wa mwanya, anasema huyu haiko tena kutaa, ule ndo anakuwa kutaa. Hakujenga juu ya msingi. Neno kuambia kwamba msingi ni nani? Ndio kwa maana nilitangulia kusema mtoto Samueli hapata neno lolote la Mungu lifanye nini? Lianguke chini. Unyumba wako kwa kujenga juu ya neno anayekuwa Yesu Kristo. Hata kama utakuwa mchungu namna gani, wengine wanasema ile ni kikombe chako ukunywe wewe mwenyewe. Amina. Kikombe chako ni chako na cha huyu ni cha huyu kulingana na jinsi alikubali ile unyumba. Amina. Na jinsi tulivyokubali utumishi, vikombe ni mbalimbali vinapishana. Mimi hapa utumishi mimi niliweza kuajiri, nikasema mimi kadiri unaniita kwa uokovu, tena umeniita kwa utumishi, tena wa kuzarauliwa. Mimi ahadi yangu kwako Mungu, ninapenda wale watoto waokoke. Nilihitaji franga, sikuhitaji pesa. Nafsi potevu ya mtoto ifike kiwango cha kusikia Yesu. Ingawa kama itapotea, mimi nasema lakini kuna siku moja mwalimu alisemaka anayeamini Bwana Yesu ataokolewa.